ole tun tu matan chuan mizo thalai te zinga lar em mai shikhar chungchang hi an soi ve thungila a thawme ngai nom phian ai ki po research tv kan ni lo ka ti kha internet atanga ka chiar ka hriat ve tho kha nia chu toy te kan soi ve le mai don ani ma sain shikhar hi shikhar pan masala company hi Pradeep le Deepak Agrawal te unaw company ani ya sang kha zakwa som ko paruk khan he company hian dina Kanpur Uttar Pradesh headquarter an neya tatang chuanin anti chowa sang kha zakwa som ko paruk atang khan financial year khat chungin crore za somruk pakhat point pakwa paruk tel te kha an hlo chuak thei ani an market hi sang em ani shikhar chu India rampum poya hian an lo eina sa khop maya mizo te chau hi eina sa kan ni lo notice a po central India le south ta te po hian an lo eina sa hle ni ti chuan shikharina a content a kentel ho kha han amal te in kan zir ho don ni pakhatna chuan kuvara betelnut kan ti ho kha ni a panina chuan katechu antia chu powder chi khat ani panina chuan chinai pathumna chuan menthol ati hiar tu kha palina chuan elaichi cardamom kan ti kha ni a chuan pangana chuan packet rana ron kal tobacco asa da akha ani ta ni ti chuan kuvara betelnut achu video masa te po khan kan lo soi to kuwa video chungchang a khan arovin che noin phoro khan an pek thina shikhar bi ga chuan hei hi kan soi to ang khan tlema energy boost thei min ti phur ve thei deuh nuam vengvenga min siam thei ni ani na kha chete om ve ni WHO pe chuan kuvara hi carcinogenic substance cancer thlen thei tu ti in an ziak lut nge a abik takin ka chung te chokong te pumpui cancer te a thlen na sa em ani an ti ni ti chuan cancer kherlowa po kachi oral submucous fibrosis kan tiang chi kha ang zau thei mi alo kha a thlen thina atang puin mihring hi puitling hi kan an hian kan ku zungtang pali hi pathume mo pali mo hi kan ka chunga hianin ha inkara hian a leng tur ani ti ani a normal a chuan chumi aya kan an zau thei lo chuan kan ka kha lo chi thina chuan ka chu chi zela biang chung lam te phan waka ti chuan cancer kha lo thlen thina ni tin ku wara hian hani infection hani nget lo periodontitis ang chi te kha a thlen na sa atin lung lam nat na heart attack thlen thei ang chi te stroke thlen thei ang chi te kha a kai chuak do a tin kan soi to thin ang khan chi thla na lampang reproduction lampang a khan effect anei boka chin na te po a thlen thei hel ni in zirmi te chuan an soi bok ani panina chuan katechu ti kha om le a katechu chu powder acacia tree antia chumi atanga acacia thing atanga an lak chua ani a hemi ina atum bera chu arong lo ti sen duk a lo chua tu kha ani a rong siam tu ani deuh ber ani chu tun ma India damdoi ayurvedic damdoi a phei chuan katechu hi atur taka man ani chuan hani infection veng tu atan kampil kachung na ven nan khan an lo mang thina katechu powder a chu ti chuan inflammation ti tlem nan te ru na khatiang enkol nan te po khan an lo mang thina ni tin tun ma in mouthwash te le kam thua na shrok thua nan te po khan an mang thin bok ani chu maro chu overdose kan ei to thina wang khan thin lampang khan a lo tur em thina thin nat na thin ro thin song kan tiang chi te kha thlen thina tin allergy a thlen na sa em boka BP ati hniam boka BP hniam awang chuan ni ko hrelowa tluk na te po kha thlen thina ni a content pathum na chuan chinai hi ania hindi hian chinai hi chuna antia a chemical name chu calcium carbonate kha ania chinai chu thatna em kha nei lowa kama ti pila hroka ti na a pumpui nu na ti longa cho
kan ei atui lova ri na kan hlova kan wait kan hlova tin luak chuak ti hrol na ru na khatiang te thana them thum kuwa ina sa apo om thin kha ka chinai kha na thlen thina chak lo hrim hrim chaw malu tuk te tin kan thil ei pai troi hlei thei lo khatiang chi te tin chinai kha chemical ani wang khan alo thli film tu kal lama khan problem kha siam bok thina ti chuan pum lampang digestion le pum pui long khang kha a thlen bok thin ani adot le chuan menthol kan ti kha oma menthol chu arim hi rem rem khami thlen tu kha ni atok chawa damdoya manani chuan hrokna ton silna tan te nar ping nasalutuk ve nan te po sweet ang reng deuh deuh te poin an siam chuak thina damdoi anga te po man thin ani maro chu a overdose kan ei thina wang khan lu hai te kho mu ni lo pui puya kan mu ang chi ang te tin tlun kan ti te ni kho hrelowa om kan ti te phung zol ang dewa tluk na te thok lampanga har sat na te le kal lampanga har sat na kal thalo teng te kha hemi menthol hian overdose kan ei chuan alo thlen thei bok ani adot le chuan cardamom anti kha oma cardamom chu kan thriat lar dan tur chuan elaichi kha ania elaichi chu masala te kan mang na sa so thing te nen family khat anga an ngai ani aturang taka man chuanin digestion te po puya chokme te po tirim tuya tin cake lampang siam nan te thil thum sweet lampang atan te po hianin arim ti tui tu atan hian an mang na sa mouth freshener atan te pon mang na sa ni maro chu kan eina sa thina wang khan kan bar ton ton mai thina wang khan ko thalo digestion fellow te luak te tin pumpui nun long teng te kha a thlen na sa em maya tin nau pai a phei chuanin ei lowa tha antia nu te tui nau te nu te tui pelai a phei chuanin hei hi shikhar hi ei mi alo tur anti bok ani ti chuan packet sana om tobacco chewing tobacco kha om le a chu apoi deu bera chu ni ta a taksata na thalo deu bera chu alo ni ta ni tobacco kha chi sang a oma a muam chi a thial chi a zuk chi a hip chi khatiang khan a oma tunami hi chu chewing tobacco a thial chi anti kha ni a pakhatna chuanin tobacco khan nicotine a oma nicotine khan addiction angol veina kha a thlen tirani ti chuan nicotine kan lak lu lo chuan chak huam na a om lo chuan phi cheng na thin rim na hial te po thlen thei khati khop khanin taksa khan effect aneya mood kan taksa kan ril ru kan su khek te po a thak dang lam vek thei ani adot le chuan cancer kha kan soi thina tobacco kan lak lu hnem chuan cancer kan nei na chance kha sang em maya ka chung te hrok te tin pancreas te chokong te pumpui te khang kha cancer kha a thlen thina ni hemi chewing tobacco bi khian ti chuan ka chung bi ka chuan leukoplakia kan ti mana khanin video kan siam to boka leukoplakia ka chunga awara phan akara asena phan bok re hlei theilo kha om chuan kha tobacco kha na thlen thina chu precancerous lesion antia enkol lova tobacco kan lak lu reng box si chuan chu cancer alo chang thei ani adot le chuan lung lampang nat na hi tobacco hian a thlen na sa kun rei tak chunga tan tobacco kan lak lu kan ei chuan heart attack te stroke kan nei na chance kha ati sang antiani chuan ka chung le ha bi ka hian tobacco hian in effect na nei na sa hange te hani infection te hani ral tin hatuam tu ha in phun na ru ral bone loss kan ti te tin a hnuah chuan a hun lo tak ha thon ngai le hang hing khatiang chi te po kha thlen thina tin kan ha le ha ni vela hian stain rong re hlei theilo dum me mo sen du ke mo
kha tiang kha athen bok thin ani ti chuan nau pai la ya hian tobacco hi effect ani na sa hle maya nau chiat theina chan si ati sang em ani ti chuan nau pian tro thalo ani na tur aya zang nau piang nei theina chan sa ti sanga tin nau sen a khanin lunglam natna an lo nei theina chan si ati sang em bok ani tleirol te nau pangte taksa lain siam pui tling lo ten ni tobacco emo nicotine lampang emo hi tam takan lak lu chuan nicotine poisoning kha om thina chu chuan luak te chaw ngel ngul te khur te ni kho hrelo watluk na te thok na lam har sat na tho ha ang deuh ang chi te tin stroke te le thina hial te po kha nicotine poisoning hian alo thleng thin bok ani ti chuan khang ho kha shikhar content te kan zir thei te chu ni ta a chin tok kha kan hriat anga ya ei lo thei chuan du thu sam chu ani a tin kan lo eya kan lo ti lak lo to ngei har sa kan lo ti ani poin hei dam doi dora te internet lama te po hian na oma nicotine chewing gum sugar free kan tiang chi kha nicotine te omna lam chi tobacco te azuk chi te muam chi te ngei thei na tur chewing gum kha om thina nicotex ti te na om thina rise chewing gum ti te na om thina kha dora khan lo leita ila do tin du thu sama phei chuanin doctor te cho ange ya thial thin ni sela du dana thial ngot lo deuh khan tin shikhar te tobacco lam hrim te kan eya kan zu emo kan thial emo alo ni point mouthwash hi mang thra ila chlorhexidine omna mouthwash hei atui polang chi ho hi hei hianin kan ka hi ni khata voi thum talte hi han thua theila han thua rok ila chu chuanin nicotine ni na kan kam kan taksa kan ha kan lei kan rok te achia atura lut vak turte aturina chia vak tur effect om thei turang chi te po kha alo veng ve tlat don bok ani ti chuan shikhar hi ato beratan chuan ei lo thei athaber mai ome